cái hôm nọ tia thành hộ kinh giang tia thành này khám má khám thì cô tất là ni này cái ni này nó thành khám mà nó mang số nông ám đi về thành ở trên thành này nó tối nay ta mà chạm này rồi một chạm này thế nào cái trên biết được trên tia thành này phải mà cái trên ám này xuyên pi nó chú đi ai trên nào 6 မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်9မိနစ်10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတူပြီးတော့ထိုင်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ခံပြီးတော့လုပ်ကြရအောင်ဒီနေ့နော်ပထမတစ်ချိန်5မိနစ်ထိုင်မယ်ဒုတိယချိန်မှာ5မိနစ်အောက်မထိုင်ဘူး5မိနစ်အထက်ပဲထိုင်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ခံပြီးတော့လုပ်အဲ့ဒီအတိတ်ခံနဲ့3နာရီပြီးတော့ချိန်မှာမွန်တို့အားလုံးနှုတ်ခံနေပြီးတော့အတိတ်ခံလုပ်တယ်ဘဝမှာအခါခါရဆင်းပြီးပါသည်သူတို့ဘာအကျိုးမိမိအကျိုးတွေမကောင်းသူတို့ဘာအကျိုးပါဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်အဲ့ဒီအတိတ်ဒီနေ့ဆိုကြမယ်နော်အဲ့ဒီအမဆိုခင်မှာဘရမဆုံးဘုံဘုံတို့တမာရိအင်အားတည်ထောင်မယ်တမာရိအင်အားတည်ထောင်တဲ့အခါမှာတည်ထောင်မှုတည်ထောင်နည်းကိုပြောပြမယ်ဝင်လေထွက်လေဝင်လေကိုရှုတာထွက်လေဝင်လေရှုတာလည်းပဲဘုရားဘာသာမှာထွက်လေဝင်လေရှိတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရှိတယ်ခရိယံဘာသာဝင်လေဝင်လေထွက်လေရှိတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်လေဝင်လေထွက်လေရှိတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လေရှိတယ်ဝင်လေထွက်ဒီဝင်လေထွက်လေမရှိတော့ဘူးဆိုဘုံဘုံအထက်မရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေဘုံဘုံအတက်မယ်သူ့ကိုပြူဆိုင်တာဒါအတက်ကိုပြူဆိုင်နေတာဝင်လေထွက်လေနဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေနိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုရည်တည်မရှိဘူးသူရှိနေတာလည်းအတိမှန်ရှိတယ်သူ့ကိုမေတ္တာထားနေဘုံဘုံဘဝကိုမေတ္တာထားနေတာပဲဘဝထဲမှာမေတ္တာပွားနေတာဝင်လေထွက်လေကအနာဂတ်ဒီကြီးပါလေဝင်လေရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုမှာတော့ဝင်လေရှုတဲ့အခါနဲ့ဒီအားဆိုင်ပြီးတော့ရှုမယ်နော်အားဆိုင်ပြီးတော့ရှုမယ်ဒါနဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲရှုအားဆိုင်မယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုညင်ညင်သာသာပေါ့အားဆိုင်နေနေတာရှုတဲ့အခါမှာဝင်လေကိုဒီနေတော့ဒီအဲ့ဒီလိုဝင်လေကိုတက်ကနေ5ทีကြီးတက်မယ်ဝင်လေကိုတက်ကနေ5ทีကြီးတက်ညင်သာသာနဲ့ထပ်ဖြည်းဖြည်းလေးရှုဒီထဲမှာဒီနေ့တရားနာပေးတဲ့ထဲမှာသူတို့ဘာကိုကုသယောဂကုသပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်ဥပမာသူများကိုနှိပ်ပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂအဲ့ဒါတွေကိုကုသပေးအဲ့လိုကုသခံနေမှာကိုယ့်ကိုယ်ဒီဝင်နေထွက်လေလေကြည်နေလေကြည်တိုင်လေကြည်တိုင်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ချမ်းပါတယ်သူတို့လည်းပဲမြန်မြန်တက်တာတယ်အဲကြောင့်ဝင်လေရှုတဲ့အခါမှာတက်ကနေ5ထိရှုဆိုင်တယ်တက်ကနေ5ထိကြီးမပြောတာဆိုရင်တက်ကနေ5ထိကြီးပြီးရင်ဝင်လေရှုဆိုင်ပြီးအတက်ခဏအောင်ထားဘလောက်ကြာကြာအောင်ထားမှာလို့ဆိုတော့သူလည်းပဲတက်ကနေ5ထိအတွက်အတက်အောင်လိုက်ခါမှာဒီပြီးရင်ရှုထုတ်မယ်ခက်လေးကိုရှုထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲရှုထုတ်တဲ့ခါမှာကျတော့ပြောင်းပြန်ပြီး5 4 3 2 1ထောင်ချင်ရှုထုတ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဒီကြားထဲမှာဝင်နေဖက်လေးကို9မိနစ်ပဲရှုရဆိုပေမဲ့စိတ်ကအယံကိုထင်ရတယ်ရမ်းထင်တဲ့အခါကျတော့သူအလုပ်တစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်
hô tùy đi tùy và tùy xe rồi thì ăn nó phải có tùy và tùy này tùy có thể nó là ngắm này phải có chỉ mà là mình thật tùy này tùy anh luôn tùy để rồi tùy để xây để của toa vì đó mà lại là mà để rồi là cái tiếng mà chú thì xây cả ô tùy để ô tùy anh luôn nhau tùy thằng ô tùy mà tùy chỉ là toa tùy ô tùy anh được tôn chỉ hồn lý chỉ tôi cũng mang lại cả chỉ nhé quên đi thuê được gì cả anh lưu nhau quý để xây của loa rồi lưu nhau quý để xây một toa nhà mình trên này họ trên họ toa nhà mình trên họ tôi cũng cô vậy cái lý cô vậy cái ưu đi rồi buồn được bỏ thẳng này ngài vậy cái lý ngài cô làm đi đó ai dùng suy nghĩ một đau gì attention English được đưa attention đau gì gọi ai dùng suy nghĩ một đau gì nào là con cái lý nó anh đi đó là khó để cái lý xích một chuyện hòa của phá lo mà chú tốn tiền mà để cho tôi thì thu lại thằng lý gì mà để rồi lý gì thu lại thằng anh đồ nhau tùy này để ô tô tùy anh đồ thu lại anh cái lý tôi chỉ là phải chỉ là phải cái đó cô ai dùng một cái option khó mà nó sẽ có quên đi thuê để chỉ khó là ta các tùy nó được khu gạo quỳ đến khu thay này là thà nhau làm này cả ông cả cái chuyện cái làm này lý làm này bảo đi không tiền làm này một thao này thằng nào thì ngắm nét với mình sẽ để vô cho nàng về đó cái gì bao gì đó chỉ là bao cho phải na này là lựa chọn chỉ vô cho nàng phải để đó cô cái lý này lý lựa chọn cô nhìn đi cô ta đi như thế này đi thôi thì cái lý này là cái độc khổ vô cho nàng sẽ cái lý là cái độc khổ và vì đó khó lên của thu đăng thì bây giờ cho nào tiền này sẽ là cái tiền này thu đăng ai làm mà trời anh là cái gì đấy khi mình thấy được việc làm mình thấy được ở khu cho là ông nuôi chỉ là gì nằm bên trên cả quyền nuôi thuê đi nằm bên nhật cả ô tô sĩ đủ là gì rồi thì nằm ở đâu cả thì đâu nuôi chỉ đi chẳng chôn nằm bên trên cả quyền đi thuê đi nằm bên nhật cả ô tô xây ra nằm ra tôn cả quỳ cho nào ấy đi hàng thì cô muốn đi phép liền rồi chẳng cô gì cái lý này thì là gì đó anh phê giờ anh phê cứu phải một mẹ cứu phải một lùi trên được là gì đó cứu phải một lệ tao ấy đang đi phê này phê những anh quỳ đi lắm nhìn vào tôi hiểu nát được cái gì để nào cho nên ta có được sự khẳng rằng một individual emotion một sự khẳng rằng thì sự khẳng rằng một cái khả sinh nhật cái khả ra rồi one nè cái khả ra rồi chỗ chuyện
ခါတခါကျတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တာတခါတခါကျတော့ကျေနပ်တာအဲ့ဒါလေးအားလုံးနော်စိတ်ခံစားမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုကိုလည်းသူအရှိကိုအရှိတိုင်းအတိမပြုလိုက်ပါကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဘာလို့မပြောပါနဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ညစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်တာတက်တက်ကြည့်လိုက်တက်တက်ခံစားပြီးအောင်တာစိတ်ညစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာဒါပဲပြီးရင်ဝင်နေထွက်ပြီးစိတ်ကြမ်းစိတ်ကလှုပ်ရှားနေခြင်းပဲဒါစိတ်လှုပ်ရှားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားတယ်လို့ခေါ်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်ဝင်နေထွက်စိတ်ကြမ်းကဲတရားထိုင်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီပုံမှန်5မိနစ်ဒါလေးပုံ5မိနစ်လောက်ထားနော်5မိနစ်လောက်ထားဝင်နေထွက်လေစာကြည့်ပါနည်းနည်းလေးအားစပေးပါဒီမှာမရှိဘူး